Evo, došlo je vrijeme znači, za još jedan video moj. I o čemu bih htjela sad ovaj puta govoriti? Pa to je kao nekakvoj inspiraciji znači, za te moje pjesme. Znači, inspiracija mi je sve znači, šta vidim u svijetu, šta pročitam, šta čujem. Uostalom, znači, moji snovi, to je isto kao nekakvo znači, unutarnje zapažanje. I to je sve izašlo vani kao jedan ispušni ventil u obliku te moje zbirke pjesama. I o čemu bi znači sad ovaj puta htjela pričati? Pa ima jedna ovako zgodna knjižica. Evo je. Znači, Aspekti mita Mirce Elide. I o čemu se zapravo tu govori znači, u toj knjizi? Pa ima znači mitologija svjetska mitologija, sad što bi to podrazumijalo, znači mitologija koja je prisutna znači, kod različitih kultura ima nekakve te elemente koji su začudno zajednički. I o tome se znači radi znači, u toj knjizi i sad ću se koncentrirati znači, samo na jedan dio, koji se odnosi znači na kraj svijeta, jel tako, pošto je to sada popularno znači u zadnje vrijeme. I onda ću evo pročitati tu jedan kratki isječak. U ovoj knjizi znači ono uglavnom znači govori o tim pod navodnicima primitivnim društvima, znači to su ta stara znači plemenska znači društva i znači o njihovim mitovima. I evo, znači, da ne dužim, evo pročitat ću znači, jedan kratki isječak. Znači, među primitivnim mitovima o kraju najrjeđi su oni koji ne predstavljaju precizne znakove o eventualnom ponovnom stvaranju svijeta. Tako, u vjerovanju plemena Kai iz Nove Gvineje, stvoritelj po imenu Malengfung, stvorišli kozmos i čovjeka, povukao se na krajeve svijeta, na horizont, te tamo zaspao. Svaki put kad bi se u snu okrenuo, zemlja bi se zatresla. Ali jednoga će dana on ustati iz postelje, razoriti nebo koje će se stropoštati na zemlju, čime će se okončati svaki znak života. Na jednom od karoliniških otoka, na Molutu, zabilježeno je vjerovanje da će stvoritelj jednog dana uništiti čovječanstvo zbog njegovih grijehova. I tako, znači, ima jedan drugi dio i sad dolazimo do ovog jednog isto zanimljivog znači, dijela iz knjige ovako. Posebno dojmljiv primjer je onaj Guarana iz Mato Grossa. Znajući kako će zemlja biti razorena vatrom i vodom, oni odlaze u potragu zemlje bez grijeha, neke vrste zemaljskog raja smještenom iza oceana. Ta duga putovanja potaknuta djelovanjem šamana i pod njihovim vodstvom započela su u 19. stoljeću, a trajala su od 1912. godine. Izgleda su plemena vjerovali kako će nakon katastrofe uslijediti obnavljanje svijeta i povratak mrtvih. Druga su plemena očekivali i priželjkivala konačan kraj svijeta. I tako dalje, i tako dalje. I sad gdje bi mi mogli smjestiti taj neki znači naš mitološki kraj svijeta? Pa da pročitamo znači i par znači citata iz neke znači poznate knjige prije nego što govorim znači na to kao pitanje. Znači ima znači ovo je poznata literatura, pa neću navesti otkud je. Ovako, bit će potres za zemlju u raznim mjestima, bit će gladi, to je početak strašnih bolova. A kad vidite grozu pustoši, nekoga koji tamo stoji gdje ne smije biti, tko čita neka shvati, tada neka bježe u gore koji budu u Judeji. Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuću da što uzme. A tko bude u polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač. Ja o trudnicama i dojiljama u te dane. Molite se da to ne bude zima, jer će to biti dani takve nevolje kakve nije bilo od početka stvaranja, koje Bog stvori, do sada, i sigurno je više neće biti. I da Gospodin nije skratio te dane, nitko se ne bi spasio. I sad znači moramo neki događaj, znači događaj mora biti, znači koji će izazvati znači velike potrese, bit će znači gladi i kako su nam rekli ovi Guarani iz Mato Grossa, zemlja će biti razorena vatrom i vodom. I sad koji bi to mogao biti događaj da to se ispuni? Pa jedini koji mi pada na pamet je eksplozija
supervulkana, jel tako? Supervulkani mogu izazivati, znači, velike tektonske poremećaje, izazivaju velike potrese, znači tu imamo, znači, element, znači, vatre, i ako se dignu veliki potresi, mogu se stvoriti veliki tsunami, i onda, znači, to je razorenje, znači, vatrom i vodom. I sad, tko je vulkan? Sad, popularno je u modernoj kulturi govoriti o onom jednom supervulkanu koji se zove žuti kamen. Međutim, žuti kamen, ne znam zašto je to tako popularan supervulkan za kao taj kraj neki svijeta, kad postoji jedan drugi supervulkan koji je puno primjereniji za takav jedan događaj. To vam je supervulkan Taupo koji se nalazi na Novom Zelandu. I supervulkan Taupo zapravo bi se moglo čak karakterizirati da je to aktivni supervulkan, zato što je on eksplodirao već puno puta, čak ima i pretpostavlja se da postoje, znači, čak i zapisi starih Kineza, možda čak i starih Rimljana o eksploziji, znači o eksploziji tog supervulkana. Znači oni izazivao, znači kad tako nešto eksplodira, izazove glad. A zadnja najveća eksplozija koja je njegova eksplozija koja je bila, vam čak nije bila tako ni nedavno, prije 25.000 godina, i od tada je on još eksplodirao, znači oko 8-9 puta i tako, znači još više puta eksplodirao, ali nisu bile tako, kako bi se reklo, super eksplozije. Znači, onda sam ja to smjestila, pa sam, znači, napisala pjesmu o eksploziji, znači, supervulkana Taupo koji bi odgovarao jeli, tim događajima kraja svijeta, jel tako? I Taupo vam sad izgleda kao jezero. I sad budem kasnije pogledala da li mogu naći negdje sliku da vam pokažem. To izgleda kao jedno krasno jezero, jel li sada. I evo sad ću vam ja pročitati, znači, tu pjesmicu. Zove se, to je pjesma broj 31, Kada se budim. Ide ovako. Tik tak tok. Kazaljka velika, kazaljka mala, kazaljka brza, što se vrte usred kruga. Kada se to budi zmaj koji nikada ne spava. Tik tak tok, oko mu plavo dok ne kucne čas. Kad zatresu se planine i zemlja rascijepa, a oko se pretvori u vatre zjalo, što plamti u 13. sat. Tik tak tok, koji je to tren, koji je to sad, kad nebo prekrije tamni val, jer kazaljka kruga u prostoru pokazuje svakome drugi sat. Tik tak tok, tika taka tok, ono što zapisano od ljubavi stoji, budi se iz kuće treće, i početi neće, prije nego kazaljke kruga dvije pokažu svima na broj od kojeg sve potječe. Ali tamo gdje sve tri kazaljke se poklope, od tamo sve kreće, jer tamo stoluje onaj koji jest i njegov bijelo-crni zmaj. Evo, znači to je ta moja, znači, pjesmica, Kada se budim, evo je. I tako, znači, završit ću, znači, htjela sam, znači, još kazati, znači, neke druge stvari, ali ostavit ću to za, znači, neki drugi video, i sad ću znači, završiti sa opet jednim, znači, citatom iz te neke knjige, tako da ne bude sve to je kao nekakvoj nezgodnoj noti, tako da završimo na pozitivno nezgodnoj noti. Zahvaljujemo ti, Gospodine Bože svemogući, koji jesi i koji bijaše, što si uzeo u ruke svoju veliku vlast i počeo kraljevati. Narodi su provodili svoju srdžbu, ali dođe tvoja srdžba i vrijeme kada treba suditi mrtve. Dati nagrade tvojim slugama prorocima i svecima i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima, i uništiti ove koji kvare zemlju. Evo, pa do idućeg negledanja.